Yeah, Kai was St. Andrew Senior High School admission or a course on your bar time. I will show me now open school pa at Obaqua, young St. Andrew Senior High School. Your board in your wood day to be out here be no, which made a bofrano eba St. Andrew Senior High School. Courses name also your be a St. Andrew Senior High School. Na your asin for su which may eba ho. Number 0244696911. 0244696911 and 0207891004 0207891004 so we pesku amauba no hia de hia ne yam want to ye pa yam St. Andrew Senior High School and then so Awurade Adom o de na che ye benada babie ma bena ne kwabnafo ye sure some de mo yam atoto ana afomani so mo head o didi do kradaya try na fire to kakra doctor for nso ka say fasting ye enye wo dealing in spiritual no na physical so wo healthy wise and so ye we did this ma where you know we live where ye adwuma de bia no rane na wo ni kanika gina so de bia say be break it down any wo kidneys no nti wo ho afire to kakra e bia de anopa to 12 kra eye bo se na so ne na wo no muso na flash menyi wo adwuma nye enye no so no mo be ka de banam de faso ama de enti e wo so ye fasting enye say wo bompa yonko a wo ye no so a wo detoxify wo body no fi bi e wo bia Faith Homeopathic Clinic for Aba and so omo ha ye feye e be di nkomo afia pomoden ho me mo akwa aba na mpacho bia boko de omo ha ye fe so mo ha ye fe pa we no we ne ma ya fia na mpacho ai tu ye kemuni dabi mi ye Christian ba ya episode we no dabi ma sorry am kono o ware a o ring ni wow oh me fe pa de we ya de bi egu ti no mi ko ne gu mi ti no awo lu na ai ye I can say and e ko fa ye de egu mo wa ya de na ye ready yo ante fe e da se bebre em se ebna da bia no samre faith for yet na sia na ye ahukaka ya ye kaka ye hu ewo ye nipadua nim ti ya na ke be manage se edu samre ya ko bia betimi agebre for few minutes no na ode etie bi dia to ni team no de anante ante fe ya meta kaka se bi o asetem bia nipa o sorry a e so timi study nipadua na ene de me di kan sha se efe ye mema ne so enema kakra ba ko mienu bi but de ahotete sa na meka no eba omawari anase sa na meka no na ne nyina ne se ye kan bibi se fast ejaculation na ya de mema no o che se ho sanentem na ya de a ebe ma be on mo be pia no pa na se ne buafu a enya hwe bi kwa ne abo no na yo no so e wo dem because of sad event na nema bi a e de sad ne e bantem no bibi ti se stress o we yemfa nko sad we e wo certain bi a o relax so o relax mani pedo ne fiti adwen metini mbesi form e nyina e relax ansana wakom e na ye kan bibi se anxiety ti se obi on mo se eno so control e fiti brain no e de bafom enti se bia nipa no e anxious ana se a certain se anxiety a okọ ho ana so de boss a obehu a titi ni se bia nipa na hia obana na se waware the first time na wo hu no ni gie bro so ni ntine se oduru ho no ma behu ana ajiego enimguase ya ba won se na enti no behu ana ya ahadwen so ena no so fi ho no ma ye wo how bit is STDs when sexually transmitted disease bibi ti say chlamydia gonorrhea syphilis any neck count and also affect ni bebre titi say we living untreated and I say bia u treat but untimi ntu ase a na no so akofa how e de abre no and na bibi ti say ye wo ade bi offense electrolyte so and also element bi a e woni peduanim e de signals bi e free brain nim e de ba aseo bibi te say calcium magnesium
potassium di saa nneɛma we say no o lack ya anase ewo fam a ma atenka no enwie peye tembia na amako ne ukọ ho ana ejem but say me ntwa dog no mesrɛ mo koma ye di ye me ma no dia asa dog ntime bobo wo ese no so no dia ase wo ase obema de bo ani na wo esa ne wontem problem ti ho ne ma no wo keka no ti bia wo hwɛ na wo experience sa ne me ya stress how to call yire ho a na jemu infections wo ho a won treat ya ese no so etimi de eno eba ti esre ho komo ne ye ken ti pay attention we unko na show ho se work can wo bi a fast one boy remo faith homeopathic clinic no ma ho din kasa bi ani echi na mo say infections nso ka ho a unko ntumi ntwiti uko na dodofo no ka ho na dog sanity ya dey in fact ha adwen pa tete obi ono ma so mo feri o mo pa o feri so be kan ehye ne ho o dey show ba so tubo so piano pa no wa mu na se dem di kan na asemo anko ana ko bisa na se na ni buafu enwumre oba fie so kwa na yam san hyehye because oba na oba ne so amuna na osifie so in fact ya dey ha adwen enti obi a wo sa ha o mu bia no o se ututu mika na de wani che faith oba enhwemu ye beye bibia e wo se ye ni ehu problem no ba bia efi so na bi onu so ye hormonal imbalance so se bia me ma no so wo sa de ni bi hormonal imbalance that's a man David nya man nko anti bibi ti se testosterone se o de no esua anase unya no enough wo testosterone ye hormones ni bi no ye mema de no e be ma watenka no meka say edimu anase ayemmo no enti say o de no ewo form anase o de no unya enough ewo system ni mu be oni atenka kra enya manko a be ma bi wa ne de o kon order ho sa na hwe o so nete but eye ade e wo say tembia o ya o di anigye eni ahokeka unya atenka na fi adwenim edisa ekofom enti no sa me ya o wo ho say o de no ente sa no faith ye wo ho ma na mpanifo na because mpanifo bo se o mu da so gyina mo na so atenka no wo form sa atenka no good obi ho no ma age no unse emane ko form na obi ho no so a enye age no but oye panimu but e bia na ahyase no no wo how bi but wanti me antu ho na mo yie na awo hwa na odi ekọ ni mpanin fie so sa me so a wakọ retire na enjoyment enti o se otimi nya ho keka na odi enti oba ye be boost no ama ebeye active ama onso wetimi enya wanigye ma reverend asema yeke ehun hia pa o ye be ma di be bia na Dr. Big me have doc of ya de say me ma no we dey wa wo dey but ade no dey tie ne say on say ye wo aphrodisiacs aphrodisia for 70 years and above then from here 60 years. But unfortunately, 18. Young people in our aphrodisia, minimum they call it. The chain say, about faith homeopathic, intuitive symptoms. Okay. They tackle root cause. Also, be one area no onim de kofa bae into your branch, not to pills, be no amene. Oh, sad year winter, maybe point you want to make of you. When in my bed spots and to nam tenten wasa na o shebo won crofo store ni mo kwa ho enso DSTV ofie ni nyina ne se ni me ma se mo do so na mo hwe a na ede but ni obi ana ne de ne yesa bi o obi o ho afie a wo ko no o pese o che o ko mo ko na ne rada ko akodware akoda bi boko na se ya me ha no empaso sembia ni nyina ne se me ma na ni be ma sem akofo na sa sem we no enye ne see obi okwa na prostatitis onya prostate infection go ntwitini ye ene kofa ba ye say Dr. Big get gabo infections ni bi so ano nti no eni o ma timi kofa ba e doso na be ma wanya wani timi nyi ofie ho da because oba na o ma ni skasa den bible say nya bodo nko na nipa bi di atenase nti no ofo se bia obo akon homa yi skenti no ano no da bi so Faith Homeopathic Clinic na in treat sa infection na kofa homre na ba no inferior papa bi ba kumase na neni ne ene ya balance machine no holistically edushema screening scan bibia enti ye take into consideration papa na ntimi anka se owo sa ne mema sema conform but am efide ni hu enti ye take into consideration e twa ni normal no 2 weeks time mobile review no eh the drobe ne de man na ne be ma akonform for so many years asa pejai ne scan no de ba ni so enti e be ya ye nya eni no na ye ma no ne be ma na duro no so enyo no de ba hospital no na ni no de ba
but obehu say enuro wo ho no afi no say enyan na ni ne kura na ye hwe de be ba no na hia no so what is it di wo what is say eno ti no dia na uti ya no pe na wo sa apolo o de oba menka afidie no ye diagnose wa ye best scan all the 36 nerve endings afidie na be hu okay e be coming out with so many things e be also be confirm then my contact e be bia na hot me ato 0244 58 38 59 0244 58 38 59 now but Dr. Abigail I was 0540 710 940 0540 710 940 yeah was Santa Maria Anteku Junction Honoma o de true a few meters away o Anteku Junction abon the signboard kese pa esiwo follow signboard no na ebra so Kumasi na o hwe ya hinema kokobin 18 mo Honoma ko for you for na Momra Landry Managers Road or Poly Junction so takwa dia Anaji Police Station Dr. Boateng ewo ho bogo so for na monko old asida ewo boga abronsa na chi ya really bia ha obi ane no ya se da kamema ho ase but enche se no kwa na ye ya really bia ha obia oba faith homeopathic clinic we believe in a holistic approach to health e be show ya wie no etu ase na also anije etimi abefi opon adwuma etimi akofie straight because obe ma ne ye adwuma o de akokoduro ne kofie because onim say odihia wa so de be hia no sa e da man sa no pe so mutie number no 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and I say 0540 710 940 yeah that's it papa Faith Homeopathic Clinic and then so ni abedi nkomo obema ohusane won time enye normal kura timisho wo problem Faith Homeopathic Clinic numbers no near mo na ho nye wodene ya da sesa ya do fo bi di won ma wo de ne nti yen wo hye wo mo ya yenua bema Chief Jerry Forson CJ o ye na dwuma no pe ya ne na woda unim no a me do kan chance mbu no so CJ nyame hyew nyame nyo kese kusi so be kese happy birthday call ma Chief Jerry Forson Elino happy birthday nyame hyew nyame nyo kese kusi so be kese pa Honorable Joanna Jan NDC parliamentary candidate Amenfi Central constituency ene wa woda Honorable